Difu Government College along annual freshers social meet kapamanpon. Choki hola pen borpung arlong woti ka cheleng atowar kahino ajok inglong ara datum kidam kewang kisungnang. Usuka song hin pen hum please kula long ka hum ridam. Kardom pini prime time abirtang ton pen arjuik tha. Pini pai pai ni phai thong kebra isiar ni karbiang long ang bong nong nam ka che thang klong la pen isi ke thenai loke charlia dimati Difu Government College along annual freshers social meet kapaman pon. DGC SUS atum pen chepatir pipon si anyarlo por phai kri hinia por malom pen bang somai pang chingpon. Degree ang deng la pen HS ang deng along akimi amen ka che thabdun loke charli ariso ejang atuma phan karcho mate kedeng amaya long aluhisar poman pen Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Phapangjang Aluhia Man pen Assam University Difu Campus Faculty of Geography Department pen Dr. Atur Kiri Ingti Karbiang Long Autonomous Council MAC Johnny Timong MAC Phengpiga Rengma Tumche Tongdon si Bangso Maya Long RD Chipidun Bangso Mayalong Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Tokbi pen Mayalong kaningje ponatengki aprang pen langdam lo pulote DGC along ke charlia hin asap ke paprang ponjiang thek ponlong lo athe ke damtang aningkan anki nonason lo ke charlia riso ejang thanbang lecturer professor principal atum pen chilang pen akimi lo ke charlia riso ejang atuma phan karchola pen kedeng ning che parong pen puke jum hek Bonta pini nili ladak ke wang pen ke thek ponlong ateng pulote ke do an lo ke charli ariso ejang la pen than bang ke do an atumta chitong long ra pet pen mai ke deng pona bangki isi ke mesen ang theklo la pen karbiang long atto gano long nilitum akemang quality education atomon ke pajab ji pu kabor ia long lata isi akeng kam aprang ke dam ang theklo puta ningje ponthu. Yes, we are trying. The government college on PT market camp on Anzia kam doan sami itum camp on po. Tapen education environment ke back in the government college la hello in ningarong nai bangke no na bangke. Manok professors, principal, students atum aprang lason freshers along upon munit awi busina than teachers atum participate awi professors tum participate awi kisa pini theglong long dung munit sina che tong dun student atum ningarong pik kasi la hello ning thelo la the government college long non education environment non education quality long nitum camp on bom along la so bang reformation apan ke camp on bom along la tai si ning ke the dupon lu busina science building apa thangali Science building apa tak lama bagi non itu afan nang pilo non atak kapar jap tui sekan ban itu cingba kon bom. So laban is that teacher pen student ratio ke chiton thela se. Teacher number komo lang ska. Tipa jepun konsil kama thap soto mas. Financially alam involvement do kok tici nitum dapen ke penangan council pen ke contractual teachers an bang pinangan ki thabi fancy bori la pen pipon bom da pipon bom la pen kawi anang bang itung hangchu po la project Halapu DGC SUS Kongchun bang tiriming tipen kaningje ponatengki kedamtang aningkan ke admission apora hutlo pulote kachesong atumon si Difu Government College along pajaplo Bonta EM Richard Tokbi Education EM ang hor enlo pupen non nilitum lapusona kisung non amat avilang lapen overall college building infrastructure whitewashing college auditorium hall renovation asai ki claim ponji aphan EM lamchak chichak tekang lo pusi nang pachini tun sir tum ben mane nili alang tum wang ben thek pon long lo of college long nili tum proposal pidon la auditorium long condition ave pin lo me pin lo la pen college long se tame overall college building ta se tame infrastructure lan me go yelo amat nili tum tuning ridon lo aprang pen se tame memorandum ki pidam tang lo he amat kuan nang deng sigile tang ma nilitum ki pidam tang memorandum kuan nang deng sigile ma kuan progress lo ma pu nilitum pini clarification lo amat dobom lo progress bom lo busi isi ining nang bat hepon lo nilitum phan hai la overall college building infrastructure la whitewashing pen renovation la pen la auditorium ta renovation hai hui bang mate positive nilitum long pon lo la pen
piniala em sarapha nili tum kachuro pon kang tung bang ke ning pining bang mane first time lo ningkan kedam tang ningkan thom pli ke admission ang deng lo bote la TDC HS hud bang la TDC first year admission lo te ningkan bang ta dharna do nang protest do nang se tame pining bang alangli mane isi mission initiative and pen alangli ke chengsi aprang la student organization tum pen hedi chingwai chingsai pen amase pining bang ke principal madam ta nang mane mesa namat si pining bang ke samjin pen se successfully smoothly and successfully si admission ang deng ta chun pon lo News report Karbi Anglong Live. Lakha ingko rapho nilip MEC constituency ke parlo chokki hola pen borpung arlong voti ke cheleng atowar ka hinwa jok inglong ara datum kedam kewang kisungnang kedam tang vosi ka chiklo pen non pai pai chiklo tami kiju thulo sita pinyar ni anta majok arleng ke themate majok a sarkar tami bangso atowar aphan aninga pokta matha thelangma Kiliga pora hutong nang selam pichot nang jima mate kisunga pora hutsi nang selam pichot nang ji pusi hadak arong ara datum pen kaningri Muni datum an kecho ani wang akinang sot ason thak thak si nilitum tami ani wang si kedam nang tangte pinyarni komat si bang sotowar nang selam pipon po lasi nilip MEC pubitro rong piaphan tami chuning ripon lo prabjin ben bang sotowar ka hinwalong nang selam pipon po pusi inglong ara datum ning chethe La pen team Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang sitami prabjin pen bang so atowar ka hinwalong nang selam jiawar sai nang pipon tha mate nang selam pipon bek po pusi inglong ara datum ani chetherin ti Majoga sarkar tami bang so atowar ka hinopen nilitum inglong ara daphan nang pajok pon tha mate nang pajok pon bek po pusi nilitum ning chethe pon lo pusi hadak arong ara datum pen ning che pon Choki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong Live SSA Hauraghat Education Block ke parlo angkang Humpli School lake Senapati Tularam Hasumsa ME School Pup Gozalipar LP School Hauraghat Town Girls High School lapen Hauraghat Higher Secondary School along United Students Union of Karbi Anglong asong hin pen kahumri dam Kedam tang pai pai ni phai thongke barni ada por phai krisia por malompen United Students Union of Karbi Anglong asong atum pen patir piponsi Humpli ke Charlie School hemalong kahumri asai dengpon Kahumri damahut Senapati Tularam Hasumsa ME School along pen pangcheng ponsi Hauraghat Higher Secondary School along an ington ponlo Senapati Tularam Hasumsa ME School Headmaster ke pachini ponatengke bangso school along ke Charlie Osomar Jum Viklo Lapen than bang aphai bang troxi ando ke Charlie Osomar ki joma theke dolong ka hinodak ajoksi ke Charlie aphai bang nang jum loputa than bang hin pen pachini pon Senapati Tularam Hasumsa ME School আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে ল'ৰা ছোৱালীতে এনৰোলমেণ্ট কম আৰু তেতিয়া দলংখনো ভাগিলে এতিয়া 1 মানে কেহে আছে 3টা শ্ৰেণীত 3জন আৰু টিচাৰ কিমান আছে ছাৰ টিচাৰ এতিয়া আমাৰ ৰেগুলাৰ 5 জন আছো কন্টেক্সুৱেল 2 জন আছে কণ্টেক্সুৱেল আৰু বাকী ছাৰ ফাণ্ডটো চৰকাৰৰ পৰাটো পায় ফাণ্ডটো মানে সেই ইকো ক্লাবো আমাৰ দুবাৰহে পাইছোঁ দেই ইকো ক্লাব প্ৰথমবাৰ এই মাটি চাটি পেলালোঁ দ্বিতীয়বাৰ এইবাৰ পওঁতে ইয়াত ফেঞ্চিং সেইখিনি কাম কৰিলোঁ তাৰপৰা এনুৱেল গান ল'ৰা-ছোৱালী কম দেখি 10,000 12,000 তেনেকৈহে দিয়ে আৰু এইবাৰ এতিয়ালৈকে মানে একাউণ্টেণ্টে মোক একো কথাই কোৱা নাই নে লিষ্ট এখন দিয়ে এইটো আহিছে বুলি এই বছৰটো মোক কোৱা নাই তেনেকৈ আৰু ছাৰ আপোনালোকৰ ইয়াত যোনটো এটা মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে যোনটো ৱাৰিঙৰ যোনটো এটা অভিযোগ এটা আহিছে সেইটো পইচা যোনটো RFৰ মানে সেইটো আহিছিলে 2টা চেক তাৰপিছতে মানে মই কৰিম বুলি ৰেডি হ'লোঁ ষ্টাফেও ক'লে বোলে আমাৰ চেহেত ছাৰ লগত থাকিব কামটো আমাৰ ভাল হ'ব তাৰপৰা না প্ৰেচিডেণ্টে ক'লে বোলে নহয় আৰু কমিটিয়ে তেনেকৈ নামানে মই কৰিম তাৰপৰা বোলো আপুনি কৰিলে নহ'ব ময়ো থাকোঁ তাৰপৰা প্ৰেচিডেণ্টে চহী নকৰে চেকখনত নকৰাকৈ মই কৰি দিলোঁ আৰু চহীটো এটা কৰি পেলাই তেওঁ লৈ গৈছে প্ৰথম তেওঁ চহীয়ে নকৰে Halapu suka song amai phu bibison terona hin pen pherangkia phan ke pachini pon ke Humpli School humrit det pen ang thekilong pon abangke Senapati Tularam Hasumsa ME School along abangke ke Charlie Osomar Jum Viklo lapen sarkar atum kaching thor amen pen ki tipon atangka ke chopanglim ong munak pusi pachini pon lapen Hauraghat Higher Secondary School along abangta
รัดตุมอพงท่านบางตุมมีทางอาศัยจิกเลมคลีปุสิรัดเป็นอากอยปีปอนโลละเป็นเอจฮักท่านบางตุมมีทางอาศัยจิกเลมคลีสิฮิทีกุลัดมาลงสิอปอร์เกปดามปุตาปัชินิปอนละสิการเบียงลอจนมัสคาวน์ซิลตุมเป็นเซนาปติตุลารามฮัสุมซาMEสคูลละเป็นฮารักฮัดไฮเออร์เซคันดารีสคูลละลงกะฮุมรีปอนอากินังสดปุตาอุสุกาซองเป็นจุนิงรีปะดปอน SSA Harogat Education Block Angkang Pinhilitum Asonga Himpen Hawar Kehat Angkang along Puk Gojalipar LP School Senapati Tularam Hasumsa ME School Harogat High Secondary Lapen Harogat Towns Girls High School on Nilitum Humridam Lo La Holong Pli Humridam Derapen Angbong Bangke Longni School Senapati Tularam Hasumsa ME School Long Bangka Halada Bangke Kacharli Asomar Avipin Lapen lanjut kali ada kacing turnamen pen penana kali labang so atangkat do hala so atangkat ame itu kapan hok made hala da bang corruption la so bang litum tekon long lasila bang so school long pagta bang labang so itu anomalies bang so corruption ke do pagta bang kala prajin pen karbiang lo autonomous council pen hala bang so kata lik padu ponai lapen amparta harogar high secondary long tame batai rada tum jitu akol ki klang dolo ja hada lo than bang du than lo than pa meme lo charli so mar lo than pa meme lapen penan athan ma tu bang ke lo than de principle hiti borwa anglong sila balalang tu bagi kijui la pusan papeng bonglong mane papeng bonglong pusi arjulong sila bangso pthak ahok pedalam ka chini panjepan pini tum hata humri jam ba hada ba thenglong lo je penana teacher tu maga ba pena than bang tu maga lo than tik sila so lo ke than thaya jok penana somar to kana hok dolo lasme jasemet ped bang ke arts section lo tame patut da pen bajon baji sian da me subject thoman si than chor lang pusi alang tu ben kacharle somar tum si alang tu pusi ni tu mana than lo Hawar ke hat pen har sing rong pi karbing long lai Bokajan rong sopia dung borman thi be arong along EC arsik jit pen anti drugs awareness aputhak kachingwai patupon SDB borsing be pen kache pehem pu pona mai long ki pha athepi alam horen ingti pen si klardak pen than pajir mi ponlo Maya long aluhiaman pen Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundar Ingti Thanbang Long Inghi Sardili Be Semsing Ingti Sar et Inghi Lapen Rong along man peng edo atum chetong dun Maya long non malom karbiari so atum drugs ke chophai nang bat bom ang ring long si kopuson kopi pensi chepajok dun thekjima pu alam pen kachirok tok lapen chethan che pare kachingwai pona Maya long chetong dun aluhi atum penta than ponrinti Maya long ka chetong dun aluhi lapen radatum angbok pinang analam chethan chimum alam jaipon Pinang ka chingwai pado pondet aphi lahaya sai lang nomate drugs ke chopen kachepa jok dun thekji aphan isi committee tame seng ponlo Bokajan pen anantirang karbing long lai Pini prime time birta ki lapansi kang tonik long